imvura y'itumba rya 2020 cyane mugenzi wacu Ivona Mutatsi neza. Hanyuma reka dukomereze mu kigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere cyatangaje ko mu gihembwe cy'itumba mu gihe cy'amezi 3 ari imbere hateganyijwe imvura nyinshi ugereranyije n'isanzwe igwa mu bindi bihe by'itumba nibura imyaka 30 ishize. Kirasaba inzego zitandukanye gushingira kuri izi teganya gihe bagafata ingamba zijyanye no gukumira ingaruka zituruka mu miterere y'ikirere. Inkuru na Sanzimana Emmanuel afatanyije na Alice Nikuze. Imvura y'itumba rya 2026 biteganijwe ko izaba iri hagati ya milimetero 180 na 800 ikazatangira kugwa mu bihe bitandukanye uhereye tariki ya 10 Gashyantare hagendewe ku miterere ya buri gace nk'uko umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Mabure Gahigi abigarukaho. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda kinejejwe no gutangariza abaturarwanda bose ko igihembwe cy'imvura y'itumba Werurwe Mata Gicurasi rya 2026 giteganijwemo imvura iri hagati ya milimetero 280 na milimetero 800. Ikaba iri hejuru gato y'impuzandengo nibura imyaka 30 y'imvura isanzwe igwa mu itumba. Impuzandengo y'imvura isanzwe igwa mu itumba iri hagati ya milimetero 270 na milimetero 770. Hagati ya tariki ya 10 na 17 Gashyantare 2026 hateganijwe ko imvura y'itumba izatangira kugwa mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe, Huye, Gisagara, Nyanza, Nyamasheke na Rusizi. Mu turere twa Ruhango na Karongi uretse mu gice cy'amajyaruguru yatwo ndetse no mu gice gito cy'amajyepfo y'akarere ka Bugesera. Hagati ya tariki ya 17 na 24 Gashyantare 2026 hateganijwe ko imvura y'itumba izatangira kugwa hasigaye mu ntara y'Iburengerazuba n'iy'Amajyepfo no mu karere ka Bugesera. Iteganijwe gutangira mu mujyi wa Kigali, mu turere twa Gakenke, Rulindo, Ngoma na Rwamagana, mu majyepfo y'uturere twa Musanze, Gicumbi na Gatsibo, igice cy'amajyepfo y'Iburengerazuba bw'akarere ka Kayonza ndetse no mu karere ka Kirehe uretse ibice by'amajyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kirehe. Hagati ya tariki 24 Gashyantare na tariki 3 Werurwe 2026 hateganijwe ko imvura y'itumba izatangira kugwa mu karere ka Burera, ahasigaye mu turere twa Musanze, Gicumbi na Kirehe, ibice by'Uburengerazuba by'akarere ka Nyagatare ndetse no mu bice byo hagati y'uturere twa Gatsibo na Kayonza. Hagati ya tariki 3 na 10 Werurwe 2026 hateganijwe ko imvura y'itumba izatangira kugwa ahasigaye mu turere twa Nyagatare, Gatsibo na Kayonza. Ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere kigaragaza ko iyi mvura izacika mu mpera z'ukwezi kwa gatanu mu gihugu hose, kigasaba inzego bireba kwita kuri aya makuru hagafatwa ingamba zihamye zigamije kwirinda no kurwanya ibiza byaterwa n'imvura nyinshi. Hagati ya tariki ya 22 na 29 Gicurasi 2026 hateganijwe ko imvura y'itumba izacika mu ntara y'Iburengerazuba, mu turere twa Musanze, Muhanga, Huye, Nyamagabe na Nyaruguru ndetse n'ahasigaye mu turere twa Burera, Gakenke, Ruhango, Nyanza na Gisagara. Inama ku imvura iteganijwe mu gihembwe cy'itumba rya 2026. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB barasaba inzego zose za leta, imiryango idaharanira inyungu, imishinga itandukanye ikorera mu Rwanda, ibigo by'abikorera ku giti cyabo ndetse n'abaturarwanda bose muri rusange ko bakwiriye gushingira kuri iri teganyagihe bagafata ingamba zijyanye no gukumira ingaruka zituruka ku miterere y'ikirere zirimo izikomoka ku nkuba n'iziterwa n'umuyaga mwinshi cyane cyane mu ntangiriro z'igihembwe, iziterwa n'amahindu, iziterwa n'imyuzure ndetse n'inkangu ahantu hahanamye hatarwanije isuri. Muri urwo rwego abahinzi baragirwa inama yo kunoza ibikorwa by'isarura no gufata neza umusaruro, guhingira ku gihe, gufata ingamba zo kurwanya isuri cyane cyane mu bice by'imisozi miremire, gufata ingamba zihamye zo gusibura imiferege n'ibindi bikorwa remezo. Abaturarwanda bose barashishikarizwa kwegera inzego z'imirimo bakorana kugira ngo zirusheho kubagira inama mu kunoza igenamigambi ry'imirimo yabo muri iki gihe cy'itumba rya 2026. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yatangaje ko mu myaka 6 ishize 2020-2025
imvura y'itumba yateje ibiza byasize ingaruka zikomeye ku baturage, ubukungu n'ibikorwa remezo by'igihugu, aho imibare igaragaza ko amazu asaga 15,000 yangijwe mu gihe asaga 2,400 yasenyutse burundu, bikajyana n'impfu 495 n'abakomeretse 685. Mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi, hegitari zisaga 7,000 z'imyaka zarangiritse, hapfa 173 n'andi matungo magufi asaga 3,800. Ibikorwa remezo nabyo byibasiwe bikomeye, aho ibice by'imihanda 256 byangiritse, ibiraro 199 birasenyuka, imirongo y'amashanyarazi 35 ndetse n'imiyoboro y'amazi 179 irangirika. Mu rwego rwa serivisi rusange, imibare igaragaza ko ibyumba by'amashuri 455, amavuriro 10, insengero 42 n'amasoko 4 yangijwe n'ibi biza. Iyi minisiteri ishimangira ko iyi mibare igaragaza uburemere bw'ingaruka z'imvura y'itumba, ikanahamagarira inzego zitandukanye n'abaturage gukomeza gufata ingamba zo kwirinda no kugabanya ingaruka z'ibiza. Emmanuel Nsanzimana, arakoze cyane. Emmanuel Ntakirutimana yari kumwe na mugenzi wacu Alice Nikuze. Imana ibahe umugisha rwose.